Yego hanyuma nepo iberi Champions League irakomeza uyu munsi duhereye saa 12:45 hari match zishyika kuri ebyiri ziri bube ariko izindi zikaza kumanuka ku isaha y'isa 3. Yego rega duce muri match zihari uyu munsi ni umunsi wa kabiri w'iyi mikino ya UEFA Champions League. Baracyari mu byo bita League Stages cyangwa se bya bintu byasimbuye amatsinda ya UEFA Champions League. Amakipe 36 buri kipe ikaba ifite amakipe 8 igomba gukina nayo ane mu rugo hanyuma andi ane ikayasura ku isa y'isa 12 n'iminota 45 nibwo umukino wa mbere uza kuza gukinwa ukaza gukinwa bita Gewis Stadium akaba ari stade y'ikipe ya Atalanta. Iyi Atalanta rero iraza kwakira ikipe ya Club Brugge yo mu gihugu cy'Ububirigi. Hanyuma kandi kuri isaha hari umukino ukomeye cyane tuza kurambura mu kanya gato. Ikipe ya Kairat Almaty ikipe yo mu cyiciro cya mbere muri Kazakhstan iri gukina bwa mbere imikino y'amatsinda ya Champions League. Ku kibuga cyabo rero cyitwa Almaty Central Stadium baraza kwakira ikipe ya Real Madrid. Ni ibiro bikomeye cyane muri iki gihugu cya Kazakhstan kwakira ikigo nka Real Madrid gifite UEFA Champions League nyinshi kurusha andi makipe yose n'umukino tuganaho gato mu kanya. Hanyuma kandi ku isa y'isa 3 haramanuka imikino myinshi. Ikipe ya Atletico Madrid kuri Civitas Metropolitana irakira ikipe ya Eintracht Frankfurt mu gihugu cy'Ubudage. Hanyuma kandi Bodo Glimt irakira ikipe ya Tottenham Hotspur saa 3. Chelsea irakira ikipe ya Benfica mu gihe Galatasaray yo muri Turkiya iza kwakira ikipe ya Liverpool. Inter de Milan saa 3 irakira ikipe ya Slavia Prague yo mu gihugu cya Czech Republic. Mu gihe kandi Marseille ku isa y'isa 3 kuri stade yayo Stade Orange Velodrome baza kwakira ikipe ya Ajax yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Hanyuma kandi ikipe ya Pafos iraza kwakira ikipe ya Bayern Munich barakinaho bita Alpha Mega Stadium akaba ari stade y'ikipe ya Pafos yo mu gihugu cy'Ubugereki. Nepo benshi bati hari ibyo kwitega kuri iyi journée ya Champions League nk'amakipe yatakaje muri shampiyona zabo ngo ashobora kuza afite umujinya w'umuranduranzuzi kugira ngo yongere zisubize icyubahiro. Ntabwo byo byabura wenda unahereye kuri iyi match y'ikipe ya Real Madrid iza gubikinamo n'ikipe ya Kairat. Kairat ni ekipe yo muri Kazakhstan iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona nyuma y'ikipe ya Astana niyo ekipe yari izwi cyane hariya mu marushanwa y'Iburayi mu bigendanye no gusogera igihugu cya Kazakhstan. Bafite rutahizamu witwa Artur n'umwe mu bakinnyi bagenderwaho yari afite ibitego 19 muri shampiyona n'umwe mu bavuga bati nanjye nakwigaragaza gutsinda igitego kuri Real Madrid byamfasha no gutsinda match nicyo iwebo baba banareba barano kwinjiza igitego mu izamu rya Real Madrid biba ari byiza. Ku ikipe ya Real Madrid twabigarutseho nyuma yo kunyagirwa ibitego 5 n'ikipe ya Atletico Madrid muri shampiyona wari umukino wa mbere batakaje muri shampiyona ariko niyo match ikomeye bari bakinnye. Twagiye tubona bigaruko tuvuga tuti mbere yo gukina Derby Madrid bari bataratakaza match n'imwe ariko bajya gukinira match twaravugaga tuti nanone ni test ya nyayiremereye ku mutoza Xabi Alonso kuri Perez kumenya ekipe ye uburyo yayubatse cyane cyane byiganjemo kuzana aba defenseurs nabwo bana ko bituzuye kuko ari abakinnyi ubona ukavuga ati se David Alaba ko ari umukinnyi avuga ko yakiza arihe kutaboneka ku witwa Antonio Rudiger wagize ikibazo cya hamstring nabyo bikaba ibibazo bikomeye cyane ndetse Del Militao nawe afitemo ikibazo kakavune. Trent yaravunitse, Carvajal nawe sibye kuba yaranavunitse yari suspend ntiyari gukina murabyibuka ubushize yabonye ikarita itukura bakina na Olympique de Marseille kuri Stade Orange Velodrome. Ikipe ya Real Madrid rero byitezwe ko Thibaut Courtois aza kuza kuba ari mwiza. Ubwo Rudiger nawe umushyire mu bakinnyi badahari nta namuvuzemo ko nawe afite ikibazo cya hamstring. Thibaut Courtois ari mwiza. Uyu mwana Raul Asensio nubwo muri Axe abasa nk'abamutakarije icyizere kubera amakosa yagiye akora ariko uyu mwana n'ubundi amaze iminsi ari gukoreshwa kuri kabiri murabyibuka ko Carvajal imbere yo kazanwa kuri Derby Madrid match ya shampiyona yari yakinwe na Asensio ubushize rero aramusubiza kuri kabiri. Iyi si match ikomeye ku buryo yamunanira. Dini Hussein aramushyira muri Axe ndetse na Alvaro Carreras akunda gufasha muri Axe cyane. Fran Garcia rero itajya kuri gatatu. Mediane bayiteretsemo Federico Valverde, Aurelien Tchouameni ndetse na Arda Güler. Franco Mastantuono bamusubiza ku ruhande rumwe kuri 7-11 Vinicius Junior batakisha Kylian Mbappé. Real Madrid yatsinze match ya mbere bakina n'ikipe ya Marseille
irifuza Match no yari ikomeye gutsinda cyane. ikomeye cyane icyo gihe banayitsinda ari abakinnyi 10 Real Madrid hari isomo babonye kuva imikino ikinwa gutya muri iyi group stage ariko muri iyi phase imeze itya murabyibuka ko ubushize Real Madrid ari mu equipe yasufuye aca muri match de barrage binanayigora cyane byanatumye ikoresha imbaraga muri izi match za nyuma zaseze ishize muri Champions League muri group phase icyo gihe banyuze no muri barrage bibasaba imbaraga murabyibuka bituma bagera imbere barasitara ntibagera kure Real Madrid iravuga ati hamwe mo twagiye dukora amakosa hari match batakazaga nk'izi bitabaga biri ngombwa wana ko gutsinda Marseille muri situation y'abakinnyi 10 barayifuza gutsinda Kairat nunareba neza Real Madrid nibwize itayinjira muri match zigize zite nini barashaka gutsinda iyi match rero bakonvenka banatsinda ibitego byinshi bakaniyunga n'abafana iki kintu gusa nabonyemo ikintu gikomeye cyane ku ikipe ya Real Madrid bisa nkaho bizanagorana turavuga kuri iki kintu cyo kuvuga ngo Mbappé aratsinda Vini yagarutse mu bihe bye byiza Ridagurera ari kwakitinga nka playmaker kandi akabikora neza ariko urabona ko ikipe ya Real Madrid mu buryo bwo gutangiza umukino cyane cyane bageze mu gice cya mediane ni ibintu bibagora barabobrije yo kunyuza imipira mu mpande bahura na equipe ifite block nziza cyane mu ba fullback bikabagora cyane kuko namara yibonye ntabwo ikipe ari balance kubera gutangiza umupira uvuga bihera muri iyi defense wenda umuzamu kurutora ufashe awupashe nimero 3 nka Carreras cyangwa se ukinyira nimero 2 bafite bashaka kuza kubakinisha Asensio ariko se Asensio afite ubwo bushobozi ikintu cya mbere cyo araza kuba hengetse kuri 2 cyane agiye no kwakina igihe kirekire kuko yaba Carvajal ndetse na Trent baravunitse n'ugiye kwakira afite ubwo bushobozi bwo kuza gufata baro akayitangiza neza ubundi asanzwe ari mu center back ariko nabano naba Dean Huijsen urumva kuri experience avuye muri Bournemouth agiye mu kipe nka Real Madrid harimo iyo pressure kuza kuvuga ngo niwe bagiye kugenderaho nk'umu central defense no muri Bournemouth ataragendeho kubera ko nawe kigera kiri muto biragoye cyane hanyuma urareba nyine ukabona igice cy'ubusatirizi cya Real Madrid kimeze neza pe kirimo baba Mbappé ba Vini baraje ba Mastantuono Ardagurera meze neza ariko wakegera nyuma gato kwa Bachuameni usubiza muri defense ubundi uvuye kuri Chouameni kuko nayo munabyibuka Chouameni ni umukinnyi umutoza Alonso Carlo Ancelotti ndabyibuka ajya kugenda yari yarasabye Real Madrid cyagiye atarafata umwanzuro ko agenda yari yarasabye Real Madrid ko yamushakira umukase undi mu nimero 6 bareberaga kuri Rodri murabyibuka Cascante wa Man City byaravuzwe nyuma batinda kuri Zubimendi biri no mu bintu byatindije diru ikipe ya Arsenal kuri Zubimendi kuko baravugaga bati nyuma ya Rodrigo wanavunitse batize wenda ko azagaruka kuri ya level yaba ikipe y'igihugu Espagne La Roya ndetse n'umupira wa Espagne undi mukaseri bizereramo ni Zubimendi icyo gihe bari baratangiye n'ibiganiro bivuga ko Ancelotti yaramuganirije ku giti cye kugira ngo arebe ko yazamuzana harimo option yo kuvuga ati Chouameni twamugumana mu gihe tutazana undi mukinnyi ukina muri Axe wenda akaba yafatanya n'aba barudiga n'aba Dean Huijsen tugashaka umukaseri baguma kuri icyo kintu ubona ko imikinire ya Real Madrid yoburije witwa Fede Valverde kukina neza aringaniye na Chouameni nko mu mirere kipirateri bakina ari babiri nyamunabyibuka kuri cya gihe cya Casemiro Toni Kroos na Luka Modric nacyo kintu Ancelotti yababonagamo yari Casemiro wakasa ariko yanasohora umupira afite n'ubwo bwenge nk'umunyabrazil bikorohera Toni Kroos na Luka Modric kuba begereye igice gisatira nubone ari imikinyuranyo hagati ya mediane na attack nuvuga ngo iyo Real Madrid yagowe no guza gusimbuza iri atrio yari irimo Casemiro kuko ubu Alonso aba oblige ko buri gihe akenshi akinisha aba holding midfield babiri mu gihe ahubwo kira gihe ku gihe cya Toni Kroos aba playmaker babaga babaye babiri Toni Kroos iringaniye na Luka nuvuga ngo Toni Kroos yashoboraga kwanima system ndetse no kubaka akajya muri game build up y'igitego Luka Modric atigeze akora ku mupira cyangwa se yaba Toni Kroos kwa kundi bafunguraga ikibuga akaba yagiye kwa n'ibumoso kugira ngo akurure mediane ya adversary ise naho itandaraje hagati yabonekemo icyo kiraro kiza gucamo imipira muri bukana true pass nkaya pass igeze gwa Vini exactly so nuvuga ngo ibyo byatumaga niba Toni Kroos yashoboraga gukurura akajya ku ruhande kugira ngo atware adversary umwe wo hagati urwo rukuta baze kuza kurusenya Luka Modric ugasanga agize ubwo bwisanzure ndetse n'ubwo bw'inyagamburiro Real Madrid yakinaga wasangaga irempoza adversary kuko abagifite aba playmaker kabiri mu gihe kuri ubu ngubu icyambere nkuko Nepa yavugaga
Federico Valverde buri gihe yisanga yaje gukora amakuvertire kuko uwitwa Chouameni agira ikintu cyitwa guhagarara nabi mu kibuga cyangwa se indiscipline tactique nk'umukinnyi wakabaye ubari do defensive wakabaye ukingiriza defense ibitero biza kwigeraho Chouameni ahagarara nabi uko guhagarara nabi kwiwe bisaba ko wa mukinnyi wundi ukina hagati wa wundi wakabaye uza gutanga imbaraga cyane mu busatirizi wandi kuvuga Federico Valverde igihe kinini agikina ari muri secteur defensive cyangwa se uburyo bwo kuza gushaka umupira iyo rero wagize abo bakinnyi babiri bigiye basa naho bari gukinira inyuma niho wandi uza gusanga hacitsemo ubusatirizi no hagati babuze icyo kiraro kiza kuza guhuza umupira kuko Arida Guerrero urimo wagitinga nk'umuplaymaker ni umusore ukiri muto nawe ugeze sezo ya mbere kugira ngo afatishe cyangwa se igaragaze mu gihe Jude Bellingham yaragize ikibazo cy'imvura ataragaruka ibwo uwo muntu uza kurinkinga cyangwa se uza guhuza ubusatirizi yari yarabuze niba rero ufite mediane irimo umukinnyi utizewe uza gutuma uza kugira abadefense abamerere keperateri cyangwa se abakinnyi bakiri hagati baza gushaka umupira bivuga ngo ubwo ikipe ya Real Madrid irasa n'ikinira iwayo cyane niba ukinira iwanyu rero ukabona unafitemo defense twahere ifite icyo kibazo kuko defense kuva Real Madrid yatangira ntaragira abakinnyi bavuga ngo mfite dio abakinnyi babiri mutima defense mvuga ngo ngiye kuzabakina bagendera kuko barahindagurika Rudiga yaraje Dermito araza Dean Jensen arakina Asensio rimwe arakoreshwa ubu yabaye oblige ko afata Carreras wari waramaze kufatisha neza kuri nimero 3 amuzana mutima ugiye gukina match ya kabiri muri axe so ruvuga ngo iyo nabwo ufashe uwo mukinnyi rero nubwo umupira w'amaguru ugezweho babakinnyi bakina ku mpande akenshi ari ukuntu bakoresha umutima defense ariko baza gusohora imipira bakaza gutanga umusaruro ariko icyo kintu cyo kuba ufite iyo defense itizewe idatanga security bituma noneho naya mediane idatanga security Real Madrid iza kuba expose kuri no kipe rero bagiye gukina Kairati ni ikipe ikina ama rapide cyangwa se imipira yihuta n'amakontra attack imipira miremire iyo kipe yikina gutyo ukaba ufite defense itize ndetse na mediane ifitemo ibyo bibazo cyo kutagira stabilité ndetse no kuza kugumana umupira igihe kinini ikipe ikina amakontra attack uratakaza kubera ko ikoresha pressing mu gushaka umupira n'imipira miremire ibyo rero defense y'ikipe ya Real Madrid uno munsi ushobora kuza kuba expose kuko ikipe ya Kairati no mu rugo mu marushanwa ya Champions League no mwaka imikino ine bakiniye mu rugo nta numwe bigeze batsindwa mu mikino 15 bamaze gukinira mu rugo nashyiramo na championnat imikino ibiri bamaze gutangira urumva ko uno munsi Real Madrid hari icyo gitutu cyo kongera kugarura icyo cyubero nyuma yo gutsindwa Atletico Madrid Real Madrid isuzuguwe ariko nanone uwitwa Alonso navuga ko abantu bose baramuteza bambwira ati kuva utarakina match ikomeye ituramenye nimba ko Real Madrid ari ikipe nziza kuko yaragize intangiro nziza za championnat uno munsi uwitwa Alonso araza ko ari masaragurika cyane cyane nicyo kintu cyo kuba atarabona mediane ituma defense kugira security urakoze cyane nyanga imikino niyo ngiyo ihari muri Champions League indi zaba ku munsi w'ejo tuzagira igihe cyo kwisesengura dusengwa niyara ibaye ariko kandi match ya Chelsea na Benfica muri nyaraba yahuye na Chelsea ikomejwe cyane na muri yahozemo nta kindi byambaye windi bindi tuzabigaruka gusa Chelsea nka Chelsea na Benfica bose baratsinzwe Chelsea yatsinzwe na Bayern hanyuma Benfica batsindwa na Karabage bari mu rugo match babasha cyane Karabage yo mu Uzbekistan ikindi kintu gikomeye kuri Chelsea sibye kubura umusaruro mwiza kuko nibaheruka kwitwara neza murabyibuka sibye no gutsindwa muri Champions League na Championnat baratakaje ejo ndi yatsinda Lincoln ikipe abanavugaga bati akabaye inyagirwa Chelsea itsinda Hamana ituruka inyuma yishyura hari ikintu kimwe navuga ku ikipe ya Chelsea kinakomeye mutoza agomba kurebaho iki kibazo cy'amarushi kuko muri match 3 ziheruka bafitemo match 2 babonyemo ikarita zitukura urumva rero ni ikintu cyo kwitondera kuri Mourinho ni ekipe ye ya Benfica abasore binyihuta abanyaruka bishobora kuba ikibazo ku ikipe ya Chelsea bakoze cyane ubwo Champions League rero nukuntu uyu munsi nejo kwa gatatu kuri match FM barayumva imikino yose ya cyane ya match ya Galatasaray Liverpool match ya Chelsea Benfica ubwo na match ibanza ya Real Madrid na Kairati